پیمانا سایکسپیکو ناکوکی خستنا ورا آلین سیاسی روش آوای کردستانی و جبر ناکوکیان چالاکیا ایرو یاش بو شرمزار کرنا پیمانا سایکسپیکو بریو نچو سروک انجمن خوجهیا انکس الباشور کردستانی پدکس تهمت باردکا گبو صدما نل دار خستنا چالاکیا ایروه ترخیص ندانم یکش اسباب ترخیص انه کارک دی هی پارتی دی کارک دی که ام حفظ کن هون بحفر بن اوایجی از حفظ کن وینابه بجم از هیوی دارم ام وقت پارتی انجمن اجتماعی کردی ام گشت به دوره کار بکن برگو ام حمود انجمن دمازند بن و افکاری تکانه و هر یکی الحال خواه بکی بشرخک دندری انجمن ده تفگرا جوانین کرد گو آمادکاریان چالاکی ایرو دکر اشکره دکه گو رخصتا خوا پیشکشی پارێزگاری هەولێرێ کرن لێ ژوارە هاتە گوتن گۆ پارتیە کەدن 16 vêmehê bi çalakiyekê radibe û xwe tevlî wê bikin. مخابن حتى دوجي بيوندية ما سر آستكي بلندجي تشيبون وبجهتي فرميرج محافظتي جو رخصتي بدل ما بشكل كي فرمي بكن لمخابن ندان وري ندان ما جو أم بكن ما السبب بيرسي وجهتا قوت انه بارتي كيش بارتي وي سوري هاتي شدو 16 مهي وي فستيفال كي تشيكن ام تخوازن ون مشاركه وابكن لێ پەدەکەسێ تۆمەتên li ser xwe red dike û dibêje pêwendiya wan bi çalakiya 16 vêmehê re tune ye û ew ê weke mêvan beşdar bibin û ew nebûne sedema nedana rixsetê ji bo çalakiya îro. ئێمە وەکە پەدەکەسێ نەش دوور نەش نێزیک تەعالاقات ئێمە بڤێ ئاهەنگێ تنێ ئاهەنگا شوانپەروەرە دەستگەها ڕەوشەمبیری و هونەری ئاشوانپەروەرە ئێمە وەک پەدەکەسێ ئەم نەبەشداری vê ئاهەنگێنە Wa hatibû plankirin îrol pêşiya parka Şanader bi amadebûna hejmarek ji hunermendan enekesê û tevgera ciwanên Kurd çalakiyekê birêve bibin. Lê amadekarên çalakiyê nikarîn rixsetê werbigirin û tê xuyakirin nakokî di navbera aliyên siyasî de derketin. Biryar bû got enekesê û tevgera ciwanên Kurd çalakiyekê ji bo şermezarkirina peymana Sykes-Picot li vê derê birêve bibe. Lê nakokiyên di navbera partiyên siyasî Rojavayê Kurdistanê de kir got careke din Sykes-Picot di roja sedsaliya xwe de Kurdan parçe bike. Aşîtî Şêrûdaw, Hewlêr.